Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar achhir tu silin sang puya. Voin khan uemede chu Mizoram puma thil thatin atana mangin lom ani. MNF party chuan sil charamun puinei All Assam Manipuri Youth Association in Manipur chungchang an thu chuan chang let. Sai kombi parjoy chuan voin tai khan Gujarat Kutch district ka chakaw long chuan mun kheng. G20 Agriculture Ministerial meeting chu voin khan Hyderabad a tran ani. Voin hi Mizoram tlongai Polian ber. Yang Mizo Station way made in Champapa voice umret pret nani Mizoram hun sang way me Branston kong sangin chun zana lomna hunan manga wantlang ta na thil thati nante an mang ani. Aizawl Brand sang te chuan way me day Pol hian program dongin Central way me shuai tu tele ram shuai tu ten heng program ten man puya. Branston khatchon an veng chunga kumina HSLC le HSSLC pas hartelom puina hunan mang pa veng then khata chon hani Pol hian veng chung ti fai na tlang le thingphun na tlang te an buat saya than mo le veng chung hun poimo sang ti fai na tlang te pon nein kong sang in weme din champapa khi ursun taka manani lung le weme brand sang te chu jingkara veng chung ti fai na tlanga chunama than mo sam fine program dang siam te pon oma zanama zilai pas thar te pola hun mang anom bok ani serchip saphet kotors weme te point weme dei polin home le damdoina te tranpuin an pe home le damdoin sang a cheng sangre thawin tranpuin an pe ani weme dei chu voin khanung le wantlang tan thil thati na ne weme member intil himnan te lungle manani saphet kotors weme lungle chuan tun pathiani lemta khan weme dei polin TNT rangsal kona tranpuin a cheng chin ka chang thum pe in Bethel Center a cheng sang sari rescue center komzon le basin in tan cheng sanga ve an pe ani Voin weme dei hian theiret branch chuan TNT le Bethel Center a tranpuina poisa pe in zo tang branch weme ten rescue center komzon ate bu fai dale alun pe ani saipur branch weme platinum jubilee chu voin khan se luibial to MLA pulin sangral te hovin manani boka saipu weme pisa kota lungphun a honghal bokani weme hi yang lusai association ti mingpuin kumsa ka samthum panga khan dinani tudin huna hian member nuali singsri sangthum zare somsri pani omin sub headquarters pariat group somnga le branch so zare somni anu mekani voin weme de hi mamit khopuya po branch produkten limtakin an manga mamit khopui chunga branch ren khatte chon jingkara thanmol sam fainan ne veng chung ti fainan hunan mang hloma chunama member te inti hlimna infiamnan le infui tharnan te hunan mang hloma mamita wme branch tamjok te chon an member pian phung rol ban lo le chung khorsa te tan thilpek an hlan bok ani longka district a tuichong group wme te chon wme dei pol hian bangladesh atangara tlan te chanpuin an hlana voin khan wathuam pui branch te chon wme dei limtaka mangin LADCEM pusi ronguran kualinin man puya central wme chon bangladesh ral kan te chanpuina turin tuichong group wme kota ada mangin wme dei pol hian bu fine sema tuichong group wme shoi tu te soidanin tundin huna tuichong group huam chunga bangladesh tangara tlan himi zare somni panga oma ngai ani anti weme saphet kotor serchip chon weme dei voi somret prena polin home le damdo in serchip district hospital serchip mercy hospital new serchip district jail chiatlang adult rehabilitation center chiatlang Catherine boot home for age new serchip zor deprived children home new serchip unity orphanage serchip marveng ate amuna kalchilin cheng sangni thon pe mun sang an hatlang bokani weme dei polin voin khan champhai district sang ten hunan manga branch chen khat chuan jingkara branch chen khatin chunama veng chung le than mol te fine hun manga chunama inti program dang siam te pon ani scholarship kho chung weme branch sang te chuan anram chan angin weme de hin manga branch chen khat chuan jingkara than mol sam na tlang te veng chung ten fine na tlang le tui khur hi fine na tlang ten huai hota chuna infim na sang mangin section te anti sia ka branch chen khat chuan an hom chunga zirna hlotling te choimena hunan mang ani vaitin weme branch chuan kumsa ni somni pathum weme de hi inti hlimna bo selovin manipura tante chena tur in an sa member za somnga veran thok chuaka manipura zo fa thapang le mang taka nom laya hlimna lam hoya hun man hi executive thu khom chuan tha ti lo wangin hating hian weme den mangta ani ko hai branch weme bot sai weme de lom na le khozol veng thar branch weme bo sai weme de pual thing phun tlang tuimuk lui national highway number purna kongpui kamane chu deputy chief minister tu changbel to MLA ni bok puton lona man puya he huna hian deputy chief minister chon in humimna zonga Mizoram ron pan tu zona thak te tom hom konga the top chu tan jela poimu ati thua soi ani weme bazar branch na thial chuan voin khan an veng khel mola kumsom ngan ten lomna mangin health minister dr al thanglen chon kholenin man puya district
vet office na thial chu juni somni pakhat hian honani don thu puangin PWD Road Division po hong thoi turin Chief Minister in ro manna asiam pui to thu soya juni somni pakua hian Dr. Thiam Rualten na thial health camp an bo sai don ti atar lang bok ani nimin kai khan Special Narcotics PS le second assam rifles te chuan zema boka heroin kezi khatle gram somni paruk avain hong somret pariat international market cheng vebel changa chong manchu ming khan sang kum som thum pariat ngur kon veng champhai district ni in chal kuda tren an mana chuizunele miman thu zo fiana kal zela he thila intnam hnoi midangla sanga sailo kum som thum pali ngur champhai district mi nia in chal chu man telani boka special narcotic PS sa thu buai zialu ni in chuizui mek ani Rorela MNF party chon all Assam Manipuri Youth Association AAMYA te changletin and party chon Mizoram nena in nezo fa te chenna zongzong in sui khoma rorela pakhat noi hi antin tira until to mani anti MNF General Secretary Puvial Cross nezo wachon nimin lama AAMYA 10 Manipur zo fa ten Manipur atang in real bolation an nge chu India Constitution Article pathum 9 aphal saksani atia an party chon zo fa te chenna Mizoram nena in ngengte zongzong in chi khoma rorela pakhat noya omchu adin tira tanga thil tu mani ti a silchara hmun pui nei AAMYA te hian thu chua siama chanche mumi te komin MNF te hian Manipura tlangmi te omnaram tana in rel bonashan padin an thlop chu ni thum chunga nok dok turin an ti a an nok dok lo ni chuam hun relo te a Mizoram leilung ti danglam thei khop tura malak an tum thu sein vauna an chak chuak ani Puvial Cross ne zawa chon zo fa te rorela pakhat noya om theina tan hian sarkar lai pui le MNF in biak lai po khan MNF lam chuan nasatakin annora atopa chon India Constitution Article pathumna angin hei hi le enzel thei ania wangin sarkar lai puin intiamna anelo wang tia da ani ati a tun hnuwa hemitlo chan hian India rama state thar tam tak piang to ani ati Manipur zo fa te chungchang sein tuna hen mei te le tlang mi te chu atakin anin chen sang vek to a tlang rama mei te anam to lova mimfal phai roma tlang mi te anam to bok hek lobati a MNF party chon Manipur zo fa ten in der bolashang an nei du thu an sei chu a thop zel don ani ati Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puanani India rama voi khatna tan MIT School of Government SOG bo sai National Legislators Conference NLC masaber chu veina tangkhan Mumbai a tanani hein khom pui honna hi Grand Hyatt Hotel Conference hall abo sai in Lok Sabha speaker lo ni to te Indiaram state changchang assembly speaker le council chairman te central state changchang sarkar mi poimo tak tak te antela Mizoram atangin assembly speaker pularin len salo po NLC honna hinatel ani Mizoram atangin speaker pularin len salo baka political party changchang ayo MLA paruk puketi ro kho punihar kanti chakma puesa zilena Dr. K Pachunga Dr. Valat Hanre Dr. BD chakma te antel bok ani Cyclone Biparjoy chuan voin kai khan Gujarat Kutch district a Jakau klong chol man thlenga cyclone tak atle don wang hian IMD chuan enrolling to chetina red alert at chuak to a cyclone Biparjoy hian channel sa tak athen don ni in IMD chuan soilok ani cyclone hian Saurashtra le Kutch ashut baka Pakistan to become Mandaville Karachi in karte Dakar khata kilometer za somni panga tanga za somthum panga chakana in anuai dona Dakar khata kilometer za somnga na te pu in athok don ya soilok ani IMD chan cyclone wanga enrolling to chetina hi Saurashtra le Kutch district ate aloti chuak to a nili chung ro pui sur turin a soilok pok ani Union Information and Broadcasting Ministry of Cyclone ke analaya chanchimbumi te cameraman le thok dang te himna angai poimo thua soya media lama thok abikin private TV channel thok cyclone Biparjoy chanchin amhuna tanga te chuak tu te film khur turin cha ani G20 Agriculture Ministerial Meeting zu vein khan Hyderabad atanani a G20 Agriculture Ministerial Meeting hi nithum otuni in juni sampasri thang nei turani heun G20 member ram sombik tele international organization atangin palai zani chuang kal khom ani voin ani khatna Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare Kailash Chaudhary chuan exhibition honga thu soin Union Minister chuan tunai khol chang kan na chuan lo nei tu te na satakina puidon ti a drone te hi lo nei tu te khai thar ti puna ta na thadon hle a technology chang kang chung changa lo nei tu te hre ta poimo hle ani ati bok Prime Minister Narendra Modi chuan tun patheni juni sompret Akashvani kalthangin mi puiten hena thu soina man ki bat program hangle dona tun tum hi episode za pahni na turani pumodi chami puite chu an ngai dan te tho khom turina soma namo application hmangin an du zong an thlen theyati a mygov mo phone number pakhat pariat bl pakhat pasri pariat bl bia in
an on tho thei thua soi boka pakhat pakwa pani miss call siamin message manga link thona an ngai dan te an thon thei don bok ani Chanchinthar serti topna na tlang pui voin khan oime dei chu Mizoram puma thil thatina tan mangin lomani MNF party chon silchara mun pui nei All Assam Manipuri Youth Association in Manipur chungchanga an thu chwa chon changlet cyclone biparjoi chon voin khan Gujarat Kutch district a jakau longchol mun thleng G20 agriculture ministerial meeting chu voin khan Hyderabad a tran ani chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani